Dobro jutro. Dobro jutro. Kam pa greš? Se šola. V šolo, ja. Dobro jutro, Slovenija. Takle imamo mi namest pusta hrusta, imamo pa dan knjig, oziroma mednarodni dan knjig in se ta mali morajo obleči v najljubšega knjižnega junaka in seveda kdo drug kot Spider-Man, tako da nismo imeli pa za Halloween nič, tako da zdaj v tem primeru pride kostumček, zelo prav. Ja? Ja. Si dobro? Ja. Ti je vroče? Ne. Ne, ni vroče. Zdaj pa gremo. Imamo pa tudi dan branja v šoli, tako da imajo takšne aktivnosti tako enkrat na 2 do 3 mesece, da pač se pridružimo tudi starši v šoli in potem skupaj beremo knjige. Gneča. Normalno za nas. Rabimo pol ure do 40 minut, da se pripeljemo 10 minut do šole. At the fair. This how am I wearing? Exactly. How am I supposed to?
More. 7. Okay, more. There you go. Good job. I'm Okay. Come on. 12. 10. 12. Yeah. I need to try. Well, we'll see. We don't have it yet. Good. 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 Woo. Yeah. Careful. Good. Woo. Got one more. Come on. Woo. Wow. You beast. Awesome. Good. Good job. Work mode. We are old style. Pen and paper, the best one. Four, 5, 6, 7, 8. Pause. Good. Normal. Nice and easy. Pause. Good. Perfect. Now it's gonna burn a little bit more. Good job. 1, 2. Good. Good. Go. Very nice. Stretch. Pull it back. Very good. Now ball in the hand. Ball in the hand. Come on this side, Zen. Leo, come on, red marker. Take a line behind Leo. Ball in the hand, ball in the hand, ball in the hand. Run and touch. Run. Let's go. Let's go. Let's go. Behind the scenes. Fini. I'm sorry, right? 1, 2, 3. La manche. Ah non. Ah c'est moche. Tends les bras, sors tes fesses. Deux bras. T'as le dos voûté là. No in danes gremo v Kanopi hotel na rojstni dan.
Danes gremo v Kanopi resort, ker ima od Liota sošolc rojstni dan. In smo povabljeni, tako da v bistvu mali je povabljeni, pa smo vzeli še zraven sošolca enega. Midva z Brandonom pa pač vzela ta day pass, pač ker se lahko preživiš tudi dan v njihovem rezortu. With our kids over Tole je pa super. 600 rupijev za celotni dan v takšnem fancy hotelu. Ni slabo. Gremo uživati. Is she inside like the hotel? Lep pozdrav iz Anslamush plaže, kjer se trenutno nahajam. In tukaj za mano je Kanopi hotel, ki je v bistvu en izmed najnovejših rezortov na Sejšelih. In v bistvu danes smo tukaj z možem in sinetom in bomo preživeli en dan. Se pravi, lahko si tudi na day pass in je 600 rupijev na osebo. Lepa potem, potem pa tle imate zraven še kosilo vključeno in pa pijačo do te vrednosti, in če presežete pač 600 rupijev, potem pa seveda doplačate. In ja, vreme je čudovito, tako da evo, vabljeni, če ste tukaj, Kanopi resort Sejšeli, Mahe otok. So pa v sklopu Hilton hotelov. Evo, grem tule pa verjetno lahko narediti en krog, sprehajalni krog. Vroče, vroče, vroče. Ni peške za hoditi, hitro tamle po tuš. Si moram sprati pesek. Seveda to je, se mi zdi, da zelo primerno in obvezno, kar se tiče tukaj na rezortih. Seveda tudi spoštovanja in vsega. Evo. Takole. In gremo. Evo, ta rezort. Imate v bistvu hotel je to vse. In imate bazene levo in pa desno. Potem tamle je tudi bar. In ja, lahko lepo uživate. Je pa ful vroče, ful sonce pripeka, ampak zakaj pa ne? Treba uživati malo po tednu v fitnessu, v zaprtih prostorih, si takle človek lahko privošči malo oddiha in je treba tudi raziskovati lokalne ponudbe in zakaj pa ne. Tako da ja, da vam lahko pokažem seveda.
si naročila tale veggie wrap, french fry, Brandon ima pa fish burger. Pa ostali. Kaj smo ne zapadli, rojstnodnevni, pa pizza. Amen. Okay, guys, I'm done playing. Stop it. Fine. Yeah, Leo, you already took a picture. No, I took a video. I took a video. Yeah. Okay, one photo. Let's go. All together as a friend. I'll be the one on the ball. Come on, Niall. One, two, three. Yoo-hoo. I don't see the ball anymore. Martha, watch me. I was smiling. Martha. Leo. Leo's like behind me. Hi, Maya. Hi, Brendan. So it cannot equal weight. What do we follow? In danes smo midva sama doma in sva rekla, da gremo malo plavat, ne? Ja. Gremo snorklat. Yeah, plaza. Plavat gremo snorklat na najino najljubšo plažico Čipajot. Tako lepo, sansko, kot vedno. In ja, že znaš plavat? Ja? Res? Ok. Gremo snorkel vzeti in gremo ta se nedelja. Spravi, včeraj smo imeli rojstni dan. Asher, rojstni dan, ne? Se imel fajn? Ja. Ja. Danes pa v bistvu smo sama ati dela in smo rekla, gremo malo plavati. Weeha! Bye! Greba skoči. Skoči. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Greba.
Benedesi. Sam Benedesi. Sam Benedesi. Jak. Jer je tak super, ne? Čin. Kiks. Tam. Ba. Nom, nom. Nom, 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 nom. Nom nom nom.